Yada say yamu akwa ba biemra Adom TV Badwam dwumadie no eso wa titiri afa na odi ato ha no ya wie nkranhye nsem anyum di kan nkranhye bai na news ne yakọ sisie de edu so no ye de bonkrata no de aba ene online de nso a yensa ewo Adom online ene de bronyi free ha ne tie bia nsa na wapie se be ya wona ma wonim de ekoso ewo memu ene nkrofo de so medi de afia amankwa tamaklo ene owura Bismarck akwasinsia Boating. That should be any da kwan be 2038 wo baby. So wa ko prem shebe dia ko. Asante mambo. Wamu akwa be. Ebi aboko de. Boko na so e. O nyame Adom na de delay sa. Me de maka cho say. Me de chawo fra. Free read no. Sa. Kwa nkwana awrade de amam na suma me tu ma say. E wasa me ye de ono so obehu say me be ma monank ma ye me ho. Wati ase. Sa wo so uginem. Atia. Ti fama no. Say baby. I man say. Boko media go. Oh, Ade asachi. Sa. And 9th January. Me baba you are amanima opoku. And never did ya feba kwa kanin feel. Oh wow. Hey. I nanama anima opoku. And ye wona Ghana he ya say some interest ho baby. Oh okay. Akran dem say US. Hey, okasa won't you? I cartoons now and Cassa. Hey, I'm a boko dear. Terade and two condemn, you dear Munyan Semu. Radin Fondomo on your bemu back a seer could do for. No more retentive memory, yet show be uncultured. Nini, now so generation or anymore. I mean, sure, on your patent, oh, mamma, or papa. Same sister Poku, Dorino for you, Boatema, Cobots. See you, a yena backine. Na me wishing a happy birthday. Onkwaso. Basi wadaroma. Avia, okay. Ti mikutada wakata ansu ha. Daily Graphic Chronicle ne ekeka. Eti Daily Graphic eni o se Ghana misses inflation target. December rate inches up to 23.8%. Since inflation may be a could do na ke hwe say ke beba from but November no ho a November na 28 but this 23 but December no 23.8 now you say upper east one of the northern regions no omo de no cost so pa be 40 say no ye ni news no nti niema mu e cost so ena yampa vegetables Christmas na no boarding niema bi a e ka de ma niema e bo na say no enso ka ho yes omufu na say no so e ka na ma is the northern part no in food inflation and the case say cost na nye because ye nwia ye dua na mom ewiem sakran no na ma anema esesan ye tenisa it really also affect yes so you ha o say every one ma enye bi ni ti na me ka say ti say Genesis say no boarding pa they no boarding ti vegetables no so kwa akoto carrot no ne ade na boarding fianfian bi ebi so a ubenya kokumba nom ne ade nso a obehwe na ba bia mo a chese na ebre wo mo a ti ebo nyame so mpa ye se bosomi we no na niema be koyi ade ama ye mango aba ati didi mango de akese no enum ko fi na bi wo ya to bi ato ho oh yes na de na ye o asujua de ya asujua odi masujua na minim no e de osma mo man to antwene ko di ni free no anya hwe anya ho amamre bia fruit aba ye ni dibi on say seasonal fruit na especially ebasa you hu na digu we anya ni a ekwa di afida yes di ebasa na dibi gum yes na wa uns why fine watermelon no so abegum fine ya na bi na nsuo na no nya dede but we lucky out nya de mu ede ba mango na ba na ede to be the anope crowd to me the no breakfast crowd kwesi we ja watch ni dia say this year we resolution no anopa mu die bebre no wote so mpacho me resolve sir then can list no enkan and obi nim say resolution na ni sikape no wadua ni die mu nso ka ho sorry anope be di mu sa sorry mu vegetables bi anka ho ni wole wie no a tete so ni nkosu ya wie obi le ka say mo so na simple boa ide mo wi ni nyina but if you are getting sounds no ye me ani nko climate change especially yakuafo no muntie amanebo a meteo for ne deba because we am sakare entise sene enka na etie a
obi anim say automatic June July so beto na nke enu nke nzo to that is it me kware before nzo beto ha ye ho na toto nyame asese bi tie Matthew for no amane bo no ne nyina eno so fa nwia ne ma se na be ya enkofa ha bia enso famre President revokes MMDC's appointment and His Excellency John Dramani Mahama and I'm the executive secretary so at the Kratakokma Chief Director what local government ministry say abanem sini bi o mainstream bi no fra adwuma empemo na ya na we na de na ye betwe ma ya bekansa na say omo hande mo bi ana oh minim say handover na ya omo ye handover 3 months or 4 months before December in fact enye say aban kra sesa say wa aban kra na netwa so a also ye handover no ye because bibie no we automatic so na be sa atena wono it will prepare no waji e dia to but well we say nana ku farita bomo ye no ompa mo 12 January and a president mama pa mo 8 January is it 7th 8 yeah 9 80 for sure team say adendie enya se san ya ai government appointee ya na do bibi saba bo a wo ho dansa say ase pamo ne ade na nya fine and a youth no so a mo aban aba no ya mo to mo bo kakra mo to mo bo but I don't know so bi ye no fie na bi atwam a so ni kwan say ya nya na ne kwan so ye bom pa ye say me hu ye ma wre hu ye fire service for car na ye to abo omo ya he etu ne fire service for ne car na say nya ne dia enye ne sika no do to omo ya no see from boko e no pie say na be ya ye plan so I ask myself say susuam pass also ye ndc ni na so person obo John Dramani mama na mamu ekoya eye ka na wo bo no because fire service already omo tennis ni etsa president mama abai also to be count etika ka na wo so sa akose no all in the name say all in the name say who secure enema ya aban dia e ka na asa ebo ato wonom sebi enfoso bie ni so we ye ka ni so biti we no aka say na MPP time for ye and mo eti enkosi da ben tebe ko so sa aban japade sa hwe na no mo ko omo tete aban bangalows mi rage ni ade na say na no eno asem ne ye ke o say na no eno ni akwakoto tutubo ase chese ne say ye wo se ni bia no no to no fa disi potom zika nye o ebia wadwen ko so ka na wo se no fire service no tikem on tene bosumi akatwa fa nko e screen na mo se no no besa ne kan so pepe ni bosumi akatwa eba say nyame mfasa meje bi to ba bia yakofa no we aban yes se keni wo no onu ne besa akrakra ni botom emi diska akoto ka no eti NDC na also don na also dom ha ma pesa joma ma succeed no o bua na na sa wo sai o hwehwe na si fom ade NDC force mo manim kom aban sa nipa boni fom so namba bi also pesa do ho ewuram no sai ne ma de hyem so eti na mi yase se basa o se mpedifo no sori ntem mama ntwe ma ne nsenya asa na be ka se munya yenim se besi abete committee oh ahumete energy crisis looms. $1.2 billion needed for Accra. Government stakeholders scramble for solution. Eti nanka dumsona edi enma fie ba bekom. You say aban Accra emergency fuel edi free Nigeria. Be at around $90 million. Oh okay. Say kakana won de enya 10 ompe e jai be 5 hours ya na yes asandum ne ko. To makra emergency once and so eba before that na abanda da no so no akrabia no so besa boso ba kontem as ba be do no nam kwan mu emergency ni ba e betimi asoso mu akopem se eno so beba pa no e beba business grinds slowly at MDA's day one after transition normal Ableguma not returning officer steps down coalition exercise suspended for a seized time Ableguma no moji ema mienu ba me woka ma na enye ma no pese enye ma no mienu no eye nipa no omunyina ede e pa ne nipa intimate no ho ase na mo kanso ne anto no fofrɛ yenka de me ka say ma mienu enye ma mienu just because e ma mienu asem omo ene edi omanfo ni Dr. Mahmoud Bawumia Baba on team be declare say wodi nkuku no want is obieti ase bonte among themselves ba kunim ne mankoye sa
Wunim say we na edi. Wunim pefe. Tiada na wo wasi obi atai. But you are wasting time, you are wasting resources. And the constituency no so no emu mani mmere. Say yeka muni MP o. Ne muni MP. Muni eyi abanam sidi bia nso wo ho. Ti na japade bia ba na ye che de ama mesi na. Ablekuma North enka ho. The Chronicle. Mahama's investiture. Zoom lion louder for cleaning Accra. I mean, as usual. Yeah. Yes. Best is say Zoom lion there. Ghana menim nipa ono mo ese. Omo boy djuma. Afenyo marking reject micro minority tag. Yeah, the news on the ban of yeah. A minority. Minority. Micro be any baby. Na a year back when I also can say minority leader misleading because one also Eddie can't say micro minority. I don't know also actually no also but in all no a minority. Any micro minority be actually trained us yesterday. Mommy interest na mu ya. Why? Ora fa no marking oni wo team no. Kokos no mon kwas mon yere mo ho. Amonya adwuma no ati kuku ketu amu nsuro. Yes. Mamu mohu. Eurade kamo ho. Odi mani kra. Mahama sacks all MMDCs into the Chronicle and if I'm for we enwie. The new crusading guide. The Wakata ensu eniem. CBTG Metallo and Swiss Better Good brainstorm on responsible small-scale mining. Oh, okay. Small-scale miners pledge support for Bahamas government. Okay, can you know? Maybe chim. And the small-scale miners want to tooth magudi kumano. Or the chitai akodi ama ampani John Dramani mama so better no mo abwa. Ena ekubi su CBTG ni Metallo. For some Badwam small scale mine no ya ene papem ya ene papem wo sa ni nyina ya say ye wunu ba bia gold no ehye ebi dem a na gold ne hye ba se ehye ba bia camera ne wo se ehye ba bia wo gina se ba bia me gina no eni eni mont bi echi ni tutu ba bia okay enti se ye adwuma ni nyina awie ne wo sa ha na hye ne ma okrata na ye kire se aha na wo na wo gina ho sabe ya affecting insurance other places in the it does senti the bonkrata no badwam.com nso a eno nso ewa ha court to begin trial of 2 prisoners accused of escaping so mu dwane nti yedi won mo asem na wo so ya rahosam asi wo US ejapa to he nipa num yesu so mo awu chesenja no enam jem aponko enam jem even in Northern California baby fire call enti ba adomonline.com ajebre na kenkan yabusia na yenua no ewo ho rade nka mo ho no hu mmobo rade nyi obi amfiri asan bi e te se ye monti eno so ho asem no bra ha bie mu adomonline.com na behwe yi first lady Rodina Sapa wode atintim so one his excellency John Dramani Mahama ne mpanifo ahodo omusawo mra ne bakakra we say ka makana nado adidi brabektie bi na behwe a video no said asade koso yemfansi ha wadaroma na twen agudie mu America said wadi ba e de atoso na fe health tips na wotwe mu nkomo no chest pain bia wo tie wo bonu so bia na mfa na saa keke eno no painkiller tie bi na one dog atoso afri ho na fe ahosepe mambo atman so ay krado e de betoso na nkomo ba ku mienu bi bebem ansana owura ni munyamfo atena dwam e de pensem na bro koso na ne yenta wadom TV isaye ma won samu a ebetu akoma anabema BP ne mum samu a wote awu se be mu akoma ato ye mu analysis na da ho clear kasa ne kasa twitwie bia nso edim nti afi mu de so opese wo hwe opomuden hu yi apart from wo didi yi aye exercise no tie station so a be mu akoma ato ye e ba ko pe Adom TV yakwaba edase